پۆدکێستە خۆبوونێ گۆتار دکن لەسەر پلاتفۆرمên سپۆتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوندکلاودê dikarin me bişopînin. Merhaba guhdarên podcasta xwebûnê, ez Zeynel Bulut bi bernameyekî din em pêşberî wane. Vê bernameya xwe de em êrişên dewleta Tirkiyeyê yên başûr Rojava û Bakurê Kurdistanê de binirxînin. Mêvanê bernameya me serokê giştî yê Partiya Komünîst a Kurdistanê Sinan Çîftîrek e. Birês Çîftîrek dest pê kirin, merheba ji we re. Merhaba, xêrat. Xêrdar be. Niha dewleta Tirkiyeyê ji avakirina komarê wir ve êrişê xwe li ser Kurda û politikayê xwe dijberê li ser Kurda dimeşînin. Her salan ku diçe ev êriş dijwartir dibe, tevîtî di serdema desthilatariya AKP'de. Niha jî çi li Rojava, çi li Başûr û çi jî li Bakurê Kurdistanên êrişên hem qirkirina siyasî hem jî êrişên leşkerî heye. Sedevan van hûn çawa dinir? Baz dikim serîde malava komara Türk rojeka avabû hebûna xwe li ser tinebûna gelanê vekê cudayê Müslüman pêkanî ji bo wê dijîvana kompûjî û sokirim meşan demeka dirije li ser tinebûna Kurda dimeşînin. Serî de li hundir li ser tinebûna Kurda dimeşan, îro ji li derveyê Sînor jî dibaşir rojilata navîn zê li ser tinebûna Kurda li ser dijî destkeftînê Kurda dimeşin. Pozisyona Kurda hat guhartin, pozisyona û armanjê devletê zî hata guhart. Pozisyona Kurda serî de em dizanin ki وقتی ام بین بره 1909 ستاتیو کرده تنه لبله نود یکی دا لباشور دفاقتو خستوی آوابو نود ددیا دا حکمت آوابو 2005 دا بفرمی فدرالیزم شه بو یا گرین 2013 دا قط وانا ببینه دکر روجاوه کردستان خستری یا روجاوه آوابو او پوزیسیونا کرده روشا کردان گوهارتن آمان بو یعنی کرد ایدی لهر دو پارچه عدنگریه ده پاریزن البته devlet izi buna bir hata vardı. Yek vaya 2015 şunda Lübjatine 2015 milatta Drukaka girince bu devleta Türkiye ev hürt ve tişatı sererde konsepta devleta Türkiye ya saziye netevi evleyi milli güvenlik kurulu strateji hadı vardı. Löndür le derva löndür le serdestkeptine kurda siyaset meşan dijivana em dizanin ki ve kayım seriden hacd meclisi kayım dixazin tayin dikir li derva dibêjin ki em çeva bikin, şito bikin ev federalizma fermi yan de facto em vana yan holê ra dikin yan vanê dirêya serxebûna yak em bên rojavazê dirêya em bên federalizma fermi de bimeşe vê demê li Kurdistana Bakur mesela Kurdistan şita wî mezin dire. Ji bo wê êrişê devleta Tirkiye li Başûr li Rojava rêxistinek nine, partiyek nine, duhunî rêxistinek bû. Ji bo rêxistinê hetanên endên nodî wek derveyê Sînor diçû digotin em şopa germ sıcak takip dikir, şinde de digeriye. Wê şeqê armanca devletê Tirkiye'de êrişê wê de partiyek hebû. Lê belê sala 2000 de armanca devletê Tirkiye'de parti rêxistin tune. Kurdistan heye destkeftine gelê Kurda heye. Nihal ser gotine ve o ev êrişên ku tevîtî demandawî de dewleta Tirkiyeyê de başûr dayî dest pê kirin. Li Zapê Avaşînê herweha Metinanê Wezîrê Parastinê yê dewleta Tirkiyeyê Aqar daxuyaniyek çendî halê da got armanca me qendîl Mexmûr Şengal. Êrişek heye li ser PKK lê Mexmûr û Şengal yani wera gelê sivîl işte cihên sivîl heye. Hûn vê helwesta dijminane hûn Yekem em wek Wezîrê Baregehê Tirkiye kişû li Baregeheka Tirkiye leşkerî orada ve qayamda em wê şermezar dikin. Ew erdê Tirkiye nine, erdê welateke Kurdistanê, derveyê Sînorê Tirkiye, terewê dervekmê welatê xwe daxuyanî dide ev ne rast e. Di dîrî rastî nabêje armanj tenê Metina, Kandîl, Şengal nine. Armanj Kurdistan e. Armanj di plansaziya devletê Tirkiye'de dibêjin ki devleta Iraqê û Sûriyeyê hilveşe. Gotin aman cudaya, kiriyar aman cudan. Gotin dibêjin em yekîtiya axa Sûriyê de axifin, yekîtiya axa Iraqê de diparêzin,
Lebeli de bengaha ve de stratejiye ki de facto de meşinin لسر هلوشاندن عراق و سوریه. دبیجن که در جهان در تشکی هانی تنه. دناب دولت اکدا دا آتش فرمی. دناب دولت اکدا د وزیر کار دروای فرمی. باسی زورگه، روزی زورگه. یان امش پیشتهرن یان ایرانه با. لسر هد کرنه سرکش ایران ترکیه ایرانن امی واه هرد ستاتویا یان بشکنن. شما بخن خسریا کلاسیک و اینا تنه وقت آسایش امان بلدیه یعنی بیتی شکلی نامه شجبو و راسی نابجن تنه مثلا متینا خاندیل شنگال نه آرمان جوایه لبلی شما شنگال گرینگه شما لسر انبین گره سپید aynı İsa diskine aynı İsa şengal o خاندیل او برد پارچه گریدیان وانه او نال سر و diskine demek hem de burada şey bugün zaten sino da sananser hem de facto evlahi yapı ava dikine lebeli tane mesela evlahi zinine de xazin ser aslar her du parça ilhaq bıkın bu mayında. De Rojava da taybeti gellik çetel hem beri gellik kurti Rojava karanin çe el-Nusra çe Daesh çe Osoy ku ava kırbur van çetana beri van şandın Libya'yı karanin şandın Azerbaycan'ı diye Ermenistan'ı karamin. Hatta gotun kul başvuru Kürdistan'ı diye çete bıcı kımır barage xo diye pek ki bu kartinin agahi ve servatiye ko realin hayana unsur ve proje çizilir. در هر روشه ولی دلیل تشکیل بیشیم و بانگه که بیشیم. جهان لدیجی شهر İsrail و فلسطین دا پیشگیر فلسطین کرد. بگم باشه. بله مثلا افرینه مثلا انبین فلسطینی که امتحان نکرد. هری زیاده افرین و عزیز گریسپی بی هر روز ناویوان و کمی آتش نتبیه آتش نتبیه لدری وانا دست دادن از هر زلیه گله کرد. داریمان دادسنه یا داریمان کوکه در رات کنه دبنه جناد روینه تجاوز دسترجی دکنه و دکوجنه دنگ جهان کم درتیه افرین دقیقیه انبان جهان دکن دونی و پس نا کرده ده بدول هر دو پارچه کرده وقت تنه جبو خواه نکرن وقت دموکراسی همو جهان پارستن روجرات نامین لدیجی داعش شهر کرن اداره ایرو باجر کرده گل کرد جن ایوان زاروک ایوان زیدی ایوان مال و ملک ایوان ببین هرش مزندانه شما دنگ جهان درنه شما ناوین آتش نتوی سوری را پیشاوی نابرن بانگام یک دوی دایر دو دیوی یک سر پرسوان پلانسازیا ترکیه کت تنگاسیه چه وقت تنگاسیه که لنابر روسان و امریکا البته ترکیه هات وارتن ترکیه به چهارما گاوک نزدیک خطر روجاوا بو به سال دستلاتاری بایدن و شاوه در روسا باید نحکوکی من گراندونه لسر اوکراینیا گرانده و لسر کرم گرانده و لسر ایدلیب گرانده و مثلا ایدلیب روسیه چهار سر بکن حتی ایرو ترکیه ایدلیب قافقاسیا لیبیا لکدره دسترجیه خودو که لکدره لشکر خود بلشوپا سیوا سور قزر المادا دمشان لوی درنه او جهادیستا دیگرتن دون وی داره دبیجن که دونه باشوزی ممکنه که دونه باشوزی راسته بگم دونه هر داره لی بله دکتونه تنگاسیا کمزن یان روسان ایرو دمک درجه برتک دادن یعنی دست ترکیه ده حتی اینها نکتیو نخاب روسان و امریکا ده کرده و دوگوت یا هم آلیکاری من یا همه پیشر ترکیه بکن او اصلنگی گراند بیل با ترکیه بانگان ده ترکیه ده اوه اگر تو دخواشی گل روجرات با اگر دخواشی تو ادنگری همو روجرات و قفقاسیا باشور با فکردار بی او بی کردن ناوه بسر تلابونا کرده سیاست پک بینی ناوه لیبله تو کرده و دستکفتنه کرده قبول بکی ستاتوی آنها قبول بکی لوانا لحب بکی لباشور لروجاوه منطقه روجالات نابین کاندید حزبی دولت نافت نتیجه توی را وید بجنه دوینه که تو سیاست خود دروان ندبشینم قبول نکن اما قبول ده لیبیا دوی از سیاست آل امپری یامنه تو بالمدا سیاست آلت امپریال بمشینه اوکی دنه مشینه پیشه که ببرن باگم ترکیه ده برای کرده و لحب بکن برای سوی واره نبیجه کرد ترنه دربای به امریکا و نظام بکی و تکیلدار دوه تو سر تنبونه کرده سیاست بکیه تو کبونه کرده قبول بکه و شاید کرد بتوا روجات نابین دون هزه نابون هز جبونه و ترکیه سیاست اگر ختمیه رو که پیشه دجمناتیا گل کرد دستکتن ایبرده و هرش باشیر کردستان رو که پیشه بقدینه شنده بگره نه politikayın devlet Türkiye jber edu hatta ha kemzeti lazım.
كات قبرص درنكت كات خطاي درنكت كات جرابلس عفري جريس بعين عيسى لوضع نام يجخب جيكر ودرنكت أنا درنكت بوليتيكا ويبقى داغر كرني بيرني هي همان رنگی لباشر کردستان دم کمدت لرم بتاهم بارگه هم خواهد. آوا کرنه او عالیه رای گشتیا کرده یعنی تیگوتون کو دولت ترکیه کو کتی کو درنا که کتی باشر کردستان جی لیدرا اوی درنا کن. لگوری و لازم کو هزین کرد پارتیان کرد بطیره تیجی دربن بیریا پده کده یعنی باشر کردستان لازم کو هلوست چوا لدیجی بیدا کریه به نشانه. باشه گرینجا ترکیه لکردستان باشر حتانی عفرینه کته کدری ندارتنه درک. و کته بانکا و نظام زنانگی آبادی کل روزه نظام. لباشر لشکریه ماینده گاب زیاده دیگه. بانکا نه سیاست کرد داره. پوزیشن سیاست کرد هات گوهرتن نسری دام. ایرو دو پارچه ما استقلی وانه. دفاعتو یان فرمی. یا گرینگ اوه که ام چوا دزانن که استراتژی ترکیه وایه پلان سازیابی ام باورن که رهبری خسر یا روجوا و یا هرم کردستان لما شیتر زانن پلان سازی ترکیه و ایرانه. کرکوک مناقضه بهله. افرین مناقضه بهله. بگمان ام بیشن. لسر کرکوک که به هل رشاندن ترکیه اشکال بود ام بن پلان سازی ایراندا مذهب دکر مکرکوک هل رشاند. سودا قانون باشیز روجوازی خسری امان هل بشین. پلان سازی باید به او درکت ولی که ایرو پیوستیا هرم کردستان و خسری روجوا یک وقت به هفته هست. به روجوا باشون کنه خوب پارزه به باشور روجوان کنه خوب پارزه و دکته هولی اشکره به مناقشه و جبوه روک پیشتا رهبری خسر و یا روجوا سری دا یک دیجی هفته گوتنو و کم بین کلامو و کم بین رخنه سنده بیده دو دیپلماسی خارو که پیشتا بکن یک یا باشور گاوه که پیشتا یا روجوازی ترجمه بگلک چه بون دیپلماسی خارو کن یک بگیشین جهان دنگ وانای لناب نتیوی daha başlar که و امتزانین که وک لوبی دلسوزی چه بون جبو کرده وانا پیام دان گوتن که جبو ما دستگاه و پشمرگه یک او گرینگ جبو کرده شد بیشن کدنو بگون یکم پشکری بدونه و اشکره جبو و باشور و روژه و روک پیشتا نزدیک هفتون دسته هفته بگیرن نکن به اون یکی رو لبلی کانون دیپلماسی خواب کنی یک دو یکیتی انکسی و parti yeki neteliği kurd gelir. Ev havine vak emmaya dönün. Yeketi ya kurda gışkanı. Bir evvete Kürdistan'a bakır vak helbijatına helemiyle megot ki em dıkhazın harba sar ya çel sali nabak kurda da em dıkhazın vayi bir duvarı hülveşini. Başı megot valla medvar ne hülveşan. Lebele meşant kebir divda khıstin. Eğer ittifaka rojava بسر کده او دیوار حرب سار نابرا کرده در 4 سالی اوه هلوشه او گله گرینگه نظام هنک دبیجن فلان کس نزدیکا برزانی دون فلان کس نزدیکا آپو دون اونا گیشکی ورو کرد گله گوه ندنمان جو برژاندی گله خوب برژانده هر دو پارچه برژانده هر 4 پارچه کردستانی بنرن و یکیتیا روجاوای کردستان امین اچار رخابو پیرزن سسیوی لباکور کردستان گرینگه Bakır Kürdistan'ın meddemeki dest bekir ve korona hastaneye derkız emre edipene gerek roke peşte emvarın cemherde Bakır Kürdistan'ın ittifaka kampanyada emgababıcın böyle de bir aramaya eğer Bakır Kürdistan'ın ittifaka kampanyada pekbinin tesir örneği erenli başlıdır öyle olacak. Tisane bize Kürdistan'da ve Greta'yı Bakır Kürdistan'ı suçları ekle hemleri pedeke heyi. Yani ye kuçavı xalvan operasyona degre ya dinem vejin ku hek destur ne de devleta Türkiye ne karı tekevin ve heremi bu ledici pekkel ledici mehmur ledici şengale ne karı operasyona peş bıkın hun çid vejin serverim şey. Mesela partinin ne? Mesela da bu Armanca Türkiye'de falan partinin ne? Ev beri 10 sala bu parti bu rehistin bu PKK. İro ne? Afrin'de PKK şey Kerkük'te. Beguman Kerkük derler sarkabune da halbeşandan. Çe alaka bu parti rehisine keye. Jbovi banga me eve. Eğer falan parti ne buna devra ne şive dere. Ev vira. Ev vaken ben sedeme devlet kanış kıra sedeme bu buna yani. Ne beçare. Ev ben sala dilim Türkiye'de idare kirin. Banga me hamur parti kurdan re. هناك ام بين لخطه كبيرن ام بين فلان بارتي هانيه ام هناك لخطه كبيرن بان فلان بارتي ام ويشنده بين همو بارتي من رخنه ما پارستنه من همو بارتي رهن ام رخنه دکن به دوستان رخنه دکن دشمنی نه
gerek İro em bana hükümeti Kürdistan dikin em navên tekîlê xwe Tirkiye re bibire em zanin ki tekîlê wanê aborî ve kemîn ticaret li ser Tirkiye bi digiya cîhanê nûra 7 milyon insan jiyan dibe mesela tenê partînin lê belê kanin nerezî bûna xwe ji bo Tirkiye bînin ziman bibin ki em nerazînin roke pêşer li başûr derkevin li erdê me derkevin kanî vê bibêjin û banga me zêr بله گل سپاس سپاس دکم. بله گودار پودکست خوبونه ام گیشتن دایا برنامه خو میوان برنامه ما سروک گشتی پارتیا کمونیست کردستان برز سینان چفتی ربو هریشن سر توایا کردستان این دولت ترکیه نرخاند حتی برنامه کدن بمن خوشیده دمش